Biyag ti tao. Nga orasyo, welcome kayo manan dito YouTube channel Agena Almoite Drama. Baro manan napakasaritaan iti biyag ti tao a drama ti may patangatang dito YouTube channel tayo. Nga makablawa man pa ni Flor Mabana dita Pangasinan, Lani Crystal kan dagiti parents na dita Hawaii, kan Annalyn Galam. Kaya titayin tayo nga roden denggan ti episode 364. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Amangan no adda ti extra kwartam dita manang Wilma. An-anom ti kwarta yan? Mangrugi ti training ko dyan Manila inton Lunes. Kat kasapulak ti kwarta manang. Awan kwarta kita. Ingka umutang iti nobyam Mapainak nga umutang kini Joyce. Anya ko mati pagbainam kat nobyam mat ni Joyce. Ninanang nga ta. Amangan no adda ti iduldulin na kwarta na. Di mo namnamaan nga da maipautang ni nanang kan ka. Amumat nga awan pulos makukwarta dayjay. Pangalaan na kumangay kat awan matrabaho na. Ay, pangalaak nga tanngay. Kasaritan pa ilaang ni Joyce. Sigurado nga da kwarta na dayjay. Iso pa ilaang ti pagbuludam. At damot na talgad at trabaho na. Di bali tabayadam tumulaang no agsweldo ka. Oh, aday ta. Anusam taday ta lang tinabati asweldo k Ramon. Okay lang Joyce. Tinapatag kat adara matek. Agyaman ang una ha. Awan anyaman na. So katakto ng sweldo ak. Ay nasaanan. Tulong ko day takan. Amo ka para matlaang kada tater aramidam. Kat kaano ka mang rukiti training mo? Inton Lunes. Ay, no kasta. Masapul nga ron nga agpa Manila ka inton Sabado. Tapno makainanakas akbay amang rugiti training mo. One Joyce. Apay anang ted kay ti kwarta ken ni Ramon, anak kaw. Kasapulan na ti kwarta para iti panagkaburod na tatang. Kastaya. Daimbag man ta pinalubusan tinub yung magabrod. Isumot nga minti kayat na. Kan sigun kan kwa na, makaurnong ka no adagos no ija abroad ti pagtrabahuan na. Naging naddayo kayo. Sana balen Ta para matiti masakbayan mitikas jeng aramidan na tatang. Awan ka di pa'y text ni ading mo, Wilma. Nalpas mo nga tanti training na. Nalpasan ananang, idi pa'y napanalawas. Kano nga rod ti flight na ngay? Inton sumaro numanin alawas Nasaya nga rod no kasta. Wan nanang. Ibagam kang kwa natan magpawit iti kwarta. Datayo a pamilya na ti pangipawitan na. Amumat siguro ni Ramon dayta, nanang. Awagam latta di kabsam mo Amang ano makinagaw pa ilang madadya Joyce. No manotim pabulod na ken ni Ramon isula ang tisukatan tayaw. Kasla utang na dayjay iso bayadan tayaw. Wan nanang, awagak to adagos ti kabsat ko. Narigatan. Amangan numakiin nagaw nga agpayso dayjay Joyce. Isukot ti agnumaran iti pagrigatan ti kabsat ko ijay abroad. Naglalaingan na ngay. Nasaya at mata sinong bata mon ti awag ko, Ramon. Itay pa'y nga awagan ka, ngam di ka matsumungbat. Ada nga min napatag ngayon lakad ko manang. Isadyak nakita ti awag mo. Ada ka di ba ga? Adda bilin ni nanang. No adda ipawit mo akwarta, idiretsom kini nanang, ta iso ti mangidulin iti kwartam. Jack pala nakapag-flight. Yung kwarta adagos ti bagbagayo. May mayat no maisapa ang maibagakan ka, tapno ammom ti aramidam. Makitan to amanang. San amabalin ti kasta ading ko? Rumbeng laan ni nanang ti pangipauitam iti kwarta, tanalaing nga agi budget. Ken naimped ni nanang, iso ti mangurnong iti kwartam. Hello Ramon, nakawag ka mat? Kumusta ka mat dita? Nasaya atlat tamat. Ay, inal daw ang mabanog ng okay lang. Anya nga rod kat saan tayo matanayan nakabaknang. Agsweldo ako. Maipawitan ka ni ti kwarta. Ay, nasaanan? Urnungam kiti.
Di nakpakadanagan. Ang damag trabaho. Sa maysa, amangan no adda may baga ti pamilyam no siyak ti pangipaw itam. Anya ko matibibiyang da, kat si ka mo tinubiyak. Basta pauitan ka. Sikat ti makaammo, Ramon. I-text kang tono na ipauit kon. Agan-anad ka kanayon dita ha. I love you. Uray sika, agan anad kamat. I love you too. Talaga nga awan ti dengdeng ganda di Ramon nanang. Apayaya, Wilma. Agasam, nasabat ko ni Joyce anobya na itay. Dinamag ko no nagkapon na. Kat kuna na nagkapoy di sentro. Inala na ti kwarta nga impawit ni Ramon. Aniya? Makitam day tang aramid ti kabsat ko nanang. Uto-uto at talaga. Saan da pa'y mata nagkalay sa iti dayjay Joyce? Ngam iso ti pangipaw-pawitan na iti kwarta nanang. Ay, sana mabalinti kasta. Agraraman kay dimot dayjay babae Nanang, adda na panunot ko apamuspusan. Tapno saan nan apawitan dayjay babae. Anya ngay dayta anak ko. Kumusta ngay, Mari Gracia? Ay, kastoya, may sistri sak nga rudan Mari Ilsa. Nay, apay mo't maray. Kasanumot nga men. Dayjay pa'y laang mata Joyce, ti pangipaw-pawitan ni Ramon iti swildo na ija brown. Amangan mo't no plano damutan, tagkalay sa inton agbakasyon ni Ramon. Makamoda, ano niya't plano da. Basta siya, rumbang lada kamay, ti pangipawitan ni Ramon iti kwarta na. Kasanungan no isukat dayjay Joyce tanak ko. Awanan Saan ba't siguro ang maaramid ni Joyce ti kasta, Maray? Ay na Maray, saan tayo nga amonon niya ti plano dayjay babae. Ang mga nulukwan na lang niya anak ko. Nasaya at mataimawag ka, Ramon, ading ko. Adaman sa ludsoda? Anya day tamanang? Nag-break kayo ka din kin ni Joyce? Ne, saan mat manang? No kasta nga ron. Asino nga ijay lalaki ang nakita kakadwa na idinaminsan nga aldaw? Lalaki? Wen, adda sa bali a lalaki akakuykuyog na. Kitaam ti insend ko iti messenger mo, ading ko. Anya? Awagam, tapno maamuam ti pudno. Mano abulan mo laang dita abroad. Ngam kastamat tan tar aramidan na. Madi ati kasta. Anya lalaki nga ibagbagam, Ramon. Ibagam tipod no. Dati nakakita kada kayo. Anya? Ramon, nilaang matmark akasinsin ko ti amo kakadwak idinaminsan nga aldaw. Pang-asim ta ibagam tipod no. Kagurak ti mululbudan. Pudno mo ti bagbagakkan ka. Kasinsin ko dayjay, Ramon, ni Mark. Siguraduam lang agsasahukay ti pudno, Joyce. Tano maamuak nga adda ti madingar aramidam. Jak agbuado amang ibrikken ka. Awan ka di pa nagtalak mo kanyak, Ramon. Saan ka matakas taasi ko da? Apay ama naghatap ka matan. Anak ko, adan samad parikot mo. Apay akasla naliday ka. Ay, imawag ni Ramon itay tatang. Katjakon magustuhan dagiti ibagbaga na kanyak. Adda pa'y nagatidug at chat na kanyak. Agkakasakit a sarita ti ibagbaga na iti chat na. Apay ka no? Adda ka no nang idanon kan kwa nang adda sa bali a lalaki akadwak. Panagkunak, ni Insan Mark dayjay tatang. Tanagkuyog kami di na minsan. Sino mo't ngay tinangidanon kinkwana iti kasta? Ay, atapak nga mga no dagiti kabagyan na matlaang Iti anya kumaaga po nga aramidan ta ti kasta. Kinapudno na. Tunggal masalaw ko ti ina ni Ramon. Muno saan, ni Manang na. Maditi pa nagkita da kanyak. Saan da ka pampansinan nga uray isa makida? Diyak amuno apay. Awan mo't amo kabasol ko kadakwada. Kayat ka di asawan dayta. Asaan da ka akayat para kin ni Ramon, anak
ko? Syaklat ang aminan na ati pangipaw itam iti kwarta man ako. Kasinsin ka numat ni Joyce tinakita ni Manang Wilma akadwana, nanang. Ay, pat-pat maday jaya Joyce. Amom Ramon, rumbang lang nga dumngag kakada kami kanimanang mo. Gaputada kami ti kapamilyam. Da kami ti pudno, amang isakit kan ka. Amangan mo't ni Pudno kasinsin na tinakita ni Manang akadwana, nanang. Saan lang nga namin sa nakita na? Wano nakita me, ang nagkuykuyog da. Namin na doon nadaras. Saan mila na picturan nata, nairan na alubat ti silpon ni Manang Mau? Anya? Agpanunot ka na imbagan ako ha. No siyak lamay sa. May mayat, no da kami ti pangipaw itam iti kwartam. Taigatang miki di iti daga. Kanagipatakdar kami iti balay Mau. Hay, amangan no pagkukwartaan na kalaang tinubyam. Isungag panunot ka na imbagan ako ha. Narigat ti may lawlawan. Anya nga'y tinagsaritaan nyo iti kabsat ko, nanang. Ay kat kinonsensyak ah. Paliiwan ano ti pailanobyan na ti pangipawitan na iti kwartana. Ay, may samot dayjay a Joyce. Agraraman ngamin. Saan da pailaan nagkalay sa akin, Ramon? Ngam feeling na meten nga iso ti asawa. Sana mabalin aday dya babae ti mayrano di ti kwarta nga ipawpaw iti kabsat mau. Una nanang, saan tayo nga ipalubos ang mapasamak dayta? Naglalaingan nanday dya babae ngay. Ay, wang nga roda. Si bibiyagak pa'y lang nga inayo nga makin inagaw ki den. Adakan ka no patsyam nagiti maidandanon kan karamon. Awan maramidak. Nang runak kat pamilyam amis mo timang dadadaal kanyak. Kastapay lang ti pa nagsasaom kanya. Asino mo ti sana maumay ti kasta? Tunggal umawag ka, nagaala sa kanayon ti rumrumwar itingiwat mo. Talaga ka di nga awanan pa nagtalak mo kanyak, Ramon? Gaputa si kamot lang ti mga aramid iti rason, tapno agatapak. Siyak ka di, wan mo ti pamilyam. Di mo naman ti pawit ko akwartakin ka. Wan, okay lang kanyak. Sana problema dayta. Kano kayat mo, isublik ti kwartang impaw-pawit mo kanyak. Nasaysayat pa'y. Taamangan no usarin yung lakit di iti lalakim. Mamin, ano mat nga ibagak nga awan lalakik? Ngam, anya nga ruti maaramidak, no danggam dagiti panang dadaal da kanyak. Diyak kayat ti kasta nga ugali ti pamilyam. Kan madlawlaw unay asaan da ka kayat aparakan ka. Iso na saysaya at magsinatan. Wen, amok. At ang sabali nga'y ayatom Joyce. Iso akas tala ti kalakakin kan ti panang isinam kanya. Napatig ka kanyak, Ramon. Ngamno ka na yun nakapagatapan ka pulang iti inuulbud nga istorya ti pamilyam. Awanan maaramidak. Di ka madanagan. Saan ko nga ipilit ti bagik iti pamilyayo? Apay atunggal umawag ni Ramon ken ka. Agap apa kayo anak ko? Apay aya? Ay, awan kamin tatang. Sinina akon. Takanayon nakmatla pagatapan iti saan kumat nga aramid. Anya? Diyak amon anya ti ipulpulong ti pamilya na kenkwana. Ang tap numalpasan ti saritaan. Isublik ti kwarta nga impawpawit na kanyak. Anak ko, ang mga numaalapay dayta itinasaya at asaritaan. Panagkunak kat saanan. Nauma akmatan nga agpalpalawag kenkwana. Awan maramidak, no patsyan na ti ipulpulong ti inakan kabsat na kenkwana. Ay, narigat ngagpaiso ti kasta anak ko. Siyempre, pamilya na latadagitay. Wen kan jak kaya tadumteng tutel daw asyak ti mapabasol no agaapad Iso asyakon ti lumiklik kadakwada. Basta syak, nadalus ti konsensyak tatang. Awan madingar aramidak. Hello, Ramon. Inyag ni Joyce ti kwartam. Insubli na kada kami. No kasta, talaga ati si Dito ang makisinan kanyak manang.
Di ka masayangan iti kasdi a klase ti babae, ading ko. Nagado a babae dita. Manang, maging gay takit ay ayatek ni Joyce. May mayat matla ang anagsina kayon. Ngam tiluklukwan na kakabayatan ti kaadam dita abroad. Ayun gayam, inrenyum ka di ti kontratam. Saan pa'y manang? Ay na, no syakti si ka, agrenyukan, di ka madanagan. Nagsaritaan min kininanang no anya ti aramidan mi iti kwartam. Gumatang kami iti daga, ken agipatakder kami iti balay mo. Tapno addan to pag naedam no agawid ka. Mayat matibiyag mo itan, Mare Gracia. Siyempre Mare Elsa, agtrab-trabaho ija abroad ta anak ko naman. Nag-break damot gaya mon itinubya na. Ay, nabayagan Mare. Ha? Kasla maragsakan ka mo't Maray. Makamo ka niya't pagawatam iti panagkatawak, Mare. Anya, agawid kan ko nam, Ramon? Wan manang, pito atawin ko matin dito abroad. Nalpas mat siguro ti balay ko dito Pinas manang. Awan ba'y kami tinaisend mo a picture kanyak? Ay, kuha adin ko. Uwan adin ko, nalpasan. Ay na, magkakaroon ako na makakita manang. Mabalin ka di amang isend kay tinadawon ti balay? Ay, masapol pa'y aya adin ko. Di bali tamakitam tumulaan no agawid ka. Sigurado magusto am dayjay. Okay manang, agpakatak nga ruden. Tada peramidag. Bye. O sige, bye adin ko. Kasano nga tada ito yan? Kahit kasano nga rodan day ta. Diyakam mo na nang. Anya nga iti ipakita tayo adagakan balay na. Ay, no apay mo nga minabigla na panunot na tagawid. Ay, diyak man amo iti dayja at tao nanang. Kaanya nga rodan taramitan tangay. Diyak man amo nanang. Sapay manulaangan tinabati iti kwartana. Nagastos kun ti daduma. Anya nga tano ilako mon tilugan na ginatang mo. Uray mailako tilugan. Kurang latad ay tanan ang... Nalaag kape kapay, anak ko. Nagyaman ak nanang. Agkape ka, kalpasan na aginana kapay niya. Nang, kahit ko na makita ti balay ko. Ay aginana kapay nga umuna. Nalpas ka nun ti balay ko kahit kunan ni manang. Malalaw nagkape kapay, agkape kapay. Kasano nga roday tananang? Tangiwat mo, di mo pigsaan. Ang mga numangag na katikabsat mo. Diyak amo no anya ti aramidan tananang. Awan mo't balayan na ipatakder ta. Ken awan nagatang taadaga. Ay, ibagatan sa laangan nga da napatagan ang usaran ta iti kwarta. Sigurado nga agunget dayjay nanang. Day tamot laangan tamok nga irasunta. Numaamuan na nga awan daga ken balay nga ibagbagata. Sigurado nga agunget nanang. Nang runa numaamuan na apinadakes ta tinobya na. Ay, Ayati ko na manang Wilma. Ay. Pudno ka di tinangag ko. Ay, kukwa, anak. Itayak pa yung agtingting nga kiti istoryayo. Nangus-usaran nyo iti kwarta nga impaw-paw it ko. Kuha ading ko. Sumungbat kayo! Nangus-usaran nyo, kunak! Diyak amo, naapay na ramid yung tikastoy kanyak nanang manang Wilma. Ay, sapay la kumata. Mapakawan na kami kanimanang mo, anak ko.
Adda na bati iti impawit mo. Ngam ti daduma. Nagastos min kan nanang ading ko. Inulbutan lang. Nagtaligak ka na kayo. Yung kasta tinaramid nyo. Apoy naramid nyo ti kastoy. Pagbababaw yan, may tinaramid mo anak ko. Manutawan nga inulbutan da. Dinadahil pa iti relasyon may tinobya. Awan asyo! Anat masapol mo ba raw? Adda ka din ni Joyce, tata. Mabalin ka diya makasarita. Ay na, awanan ni Joyce dito'y balay. Sa tino tinapanan na, tata? Adda iti ayan ti asawa na. Ha? Lakas ta. Nakiasawan ni Joyce, tata. Wain ba raw? Apay at dinak na oray. Gaputa ti amo na. Saanin ang maurnos ti relasyon nyo, baraw? Kanyan? Basol ko, tata. Basol ko. Namati ak kadagitin dandanon da kanyak. Basol ko ti amin. Jak amono niya taraminag. Paragirik na katraidor ti lobong kanyak. Ramon, huston. Pakawanan da kami kumaading ko. Sa bagay, at damot lang ti pasol ko. Saan ko nga inurno sa dagos ti parikot. Itinagbaytan mi kini Joyce. Basol ko. Ramon, anyat mo paspasamakan ka. Ay na, sa dinungatan nga tinapnapan ng Jacob sat mo. Itay alas dos kano pay apin manaw iti ayan da tata Floro nanang. Ni, addaawag ko nanang. Ay, ni Nana Elsa. Hello, Nana Elsa. Hello. Adda ni Ramon dito'y balay, balasan ko. Umayuso ko unan, tanay, nakakaasi tilangana. Agsangsangay. Oo, Nana. Umay kamin ka, Nanang. Bye. Nanang, adda ka nun ni Ramon ijay balay da Nana Elsa. Intay kitaan ijay. Ay, mapantang arudan, anak ko. Itay pa'y lang agsangsangit. Nakakulmog di tarwar. Paspas trakak ngam di namot kayat. Anak ko, anyat mapaspasama kan ngay. Agawit tayon ading ko. Maray, mabagbagtit samat kanto anak ko. Patyag ang naglalaok nga stress kan banlog na daitan, Maray. Ay, apay ngay akas namat tanti kabsat ko, Nanang. Ay, tulungan na Wilma anak. Yawid tati kabsat mo. Wala nang gamno talaga di na kayat. Di yu pilitan, Maray. Sana balay, tadyak baybay andito'y balay. Basta saan nga aglibas a pumanaw Masampol ang mayawid mitikabsat ko, Nana. Ta ipa-check up milangan. Nangagyumati ko na ti Doktor, Nanang. Masampol nga agagas ni Ramon. Wan nga rod. Bunga ka no, tinalabos nga stress. Gapoy tinakaro pa nagpampanunot na. Tikas to mapaspasamakan ko na ita. Wan nga rod, Nanang. Nalabit. Nasakitan iti husto. Gapo iti panangisi na tinobya na kan ko na. Kanti pan nakapaay na itininamnaman na akadat dagakan balay na, Nanang. Ay na, basol ta anak ko. No saan ta kumaapinadakas ni Joyce kan ko na. Kan no saan ta kumaawin aldas, timpaw-pawit na kwarta na.
Saan ko man napasamak ti kastoy? Wan nga rod na nang. Iso nga anusan tayo nga ipaagas ti kapsat ko. No napatag ti kamang ti pamilyam kan ka panunutam tinapintas ang masakbayan na. Saan ka ta si ka mismo ang kapamilya na ti mangitundakan kwa na iti mabalin apakay sagmakan na. Alagagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa. Oras kanal daw tayo amin, ngawan labas. Welcome kayo manan dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Sakbay ti baro manan nga episode dito drama abiyag ti tao, makablawan pa ni John Mark Paet, Venson Aquino dita Mindanao, kani Leti Labugan. Kati tayong tangaro dandanggan ti episode 365. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Kumanita manan dito'y day di ang lalaki. Nakapres-pres kumot ito ang lalaki. Asino insan? Jay may sa lalaki ang mga aramid di tabalay da Uncle Oscar, ah. Day jay man, oh. Uy, di mo itudo-tudo, ah. Ang mga lumadlaw na akit-kitaan ta. Kitaam ngay, kimita lakit nga rudan dito ayan ta. Ala, oral na nagkidayan. Nagwapo mat gayam. Kunak tumit nga minkan ka, presko day ta ang lalaki. Feeling, kunamit lang guwapo. Kat adamot itsura na. Madlaw a medyo ubing pay no ikumparam kadagiti kakadwan at trabahador. Irikap mo man laangan day tatawa, tapno saan ako manita dito day ta ang lalaki. Hay, jakla pagtatak ko ng ti construction worker lang. Isungarod nga agad adalak nga nasayaan, tapno sumaya at tibiyag ko. Kalpasan na, agtinagak laang iti may sa a construction worker. Ala ni daytoy, di ka man nagsasao iti kasta. Tadi mo amo ti gasat ako nada. Basta, amok ti agbalin agasat ko, tada arapa ako. Kat ikarigatak atun uyan dayta. Apay insan, nangalaam di halo-halo nga imot mo. Inte jay soon to be admirer mo. Atoy, awatamon, saggay sata, sakbay amarunaw ti ayos na. Diyak kayat, kukwa mo dayta no kayat mo. Ala, grasya day tuyan, anya ka kadi. Kat no idikalman pa'y lako na makapangpangan kay ti halo-halo. Idikalman sa baliitan. Alakit din, alamon. Sana balit na danda ni malpasan ti balay da Uncle Oscar. Di munton makita day dya lalaki. Nasaya at ano kasta. Ngam, amom, dinamag ni Vincent no mabalin na kasarungkaran. Uwin ko na tamabainak mo tinamang pabain iji tao. Tanayawat na mo ti halo-halo ta. Anya? Sikat ti sumangukan kwa na no kayat mo. Alamat sangwam to. Saan na balit ta pumanaw danton. Agbirok dantuman iti sa bala pagtrabahuan da. Mala, wunan. Ngam ne, awan to ti pabpabasulam no bilang masair tirik na na. Taamangan no makaisawang akto iti pakasaktan na. Hi. Naimbagarabi, Beverly. Apay, anyat masapol mo? Vincent ka ang tinagan ko. Mabaling ka dito agpasyar. Namuak tinagan mo iti kasinsin mo. Pasensya ka na. Nabayag namin na nagangganda tagpasyar dito balayo. Ngam adumat ngamin ti pakakumikumak. Ibagamon no anyat gagaram. Takalpasan na, mabalin mon ti pumanaw. Ha? Oh, apay nakigtot ka? Di mo ka dinamnamaan da ito nga ibagakan ka? Pasensya kan, ngam saan akaskan ka ti lalaki akayat ko. Ngam no kayat mo, ireto ka laangan iti kasinsin ko. Nasing patayay, man nakaawat pa eh. Ngam, sikat ti kayat ko, Beverly. Sikat ti kursunada. Ladingita, ngam awan namnamam kanya. Beverly? Ala, umano kan.
Saan akasken ka ti arapaap ko a pakirelasyonan? Iso as sorry. Ay na, congrats insan. Nai-promote ka manan. Biliba ka talaga kan ka. Kanayon ti pan naka-promote mo iti trabaho. Ay nakapaapal ka talaga. Ay na, si kantumat ngamin insan. Inununam mo ngamin tinagpasikog. Napintas kumamot ti trabahong itakas kanya. Ay, sana balen insan. Liwliwaklatan at yung anak ko. Wan matkat di di kagdanag. Tatulungan ka amang padakkel iti anak mo. Tani, awan amana. Kunakto mo ngamin kan ka idi, apilyam ti lalaki a pagtalkam. Anyangay ita. Di ta ko man pagsaritaan ti may papan iti ama ti anak ko. Adan tulat tagundaway ang agpakita day chay. Di napadpadasan ti agpakita kanyak day a lalaki. Taamangan no anya pa'y ti maaramid ko kankwana. Ala, di mon panunutan day ta insan. Ta isupay pa ka-stressam. Tilat ta ko man bagim ti panunutam. Dumakdakkelan si anak ko. Ngam awan pa'y nakita nga inaklon mo kadagiti agdatdaton kan ka. Mangpili kakit din itaklunam kadakwada insan. Awan nga rod ti kurso nadak kadakwada insan. Anya ngay ti maaramida. Beverly anak ko, adda tay baro at taga-kabangibang a barangay. Umay nakakanupasyaren. Asino? Je agnagan iti Arman? Wansa anak ko. Hay, dagulit mo't deta tao. Ibagayo man tapaingpisan na basit tirupa na. Nagturod kat tirusok nan akong di pasyar kanya. Kat may salaaman nalon. Ay na anak ko. Saan ka di akas ta ti panagsasaom? Tadakes ti mang tagibasit iti pada a tao. Amu da adi adalak. Siyak ti Armanda. Nagado di ta aman nalon a babae. Isuda ati Armanda. Ta isuda ti maibagay kadakwada. Nalaing ba't dagita at tao? Armandak a professional? Tapno adda pagsanggiran da? Tapno adda mang pakan kadakwada? Ha? Naglalaingan dan ngay? Ay, kat, anya nga rod ti bagak. Ibagayo, ajak agsang nga ili iti saan a professional. Tapno mabainan. Kat saanen nga agsubsublipay ditoy. Asino di kinasarita marimuar dito'y balay anak ko? Ay, ni insan Beverly tatang. Umay nakdagdagasan, taingkam ka nagpasyar. Ngam sukunak mo't ngamin japo ko yun madamdamay di pagadalan da. Apay ngamin, adi pa ilang makinubyo, ano makiasawa. Tapno alda ka kuyukuyog na. Ay naamu yung mutanti ugali di kasinsin ko tatang. Napili itagbalin anubyo. Ay na, gapoy ti kapipili na. Bumakitan a balasang. Amangan no mabaakan day jay. Makamumutan tatang. Naimbag kang ka. Kauray awan asawam. Adama anak mo. Wen nga rod. Okay lang mo't nga uri ibagbagada disgrasyada akabalasang. Tanasagutan nakmo't iti nakasingsingpet kan napintas nga anak tatang. Wan no awan masarakam ang matino a lalaki. Uray di kan makiasawa. Tanariga, ti mailawan man anak ko. Wen tatang, addan nagnakmak iti kalabas. Aday ta, rumwaran nagiti ubing itayan ti classroom da. Mapasungadak mo ti anak ko. Anak, umay ka dito yan. Ay, naimbaglangan, taure awan na dakkelan ta anak ko nga amana. Nasingpet kan natulnog latta. Jak pulos pagbabawyan tinaadaan iti anak. Uray pa ibagbagada disgrasyada a kabalasang. Hi, Jay. Kumusta ka? Ha? Vincent! Sika ka din dayta? Anya tararamidam diti pagadalan? Ada ti project may ngamin dito eh. Kas magita mo under construction dito duma a rooms. Ah, kasta ka di? Kumusta ka ba ten? At pimindas ka. Bagay mo gayam ti medyo chubby. Ala, dinak man pasablugan. Limok magak nga rudan ni. Si kakit di nagdakkel ti nagbaliwam. Asino ta kadwa mo ubing?
Aywan, anak ko, Vincent. No kasta, adan asawam, Jen? Ay, single parent tak, Vince. Ay, di nakmut ngamin tinakdaran tay amana. Pinanawan na kidi masikugak. Ha? Kasta ya? Engem sa nabali tanapintas to'y anak mo, Jen. Ay, wen, Vince. Pakaragsakak ti kadat anak ko nga oray sisyak amang padpadakkel kan kwa na. Ay, wen. Tangay pangaldawan. Makikiddan kayon ang mangaldaw kanya. Ala, ay saan na? Nagawid kami mutan. Pangbigat lang amin ti klase ti anak ko. Alakid din. Kakaiso na nga italaang manan ang nagkita ta. Alaman laangan. Ala, nakababain kan Vince. Kanayon na kami mutan nga itulod nga agina. Kat asidagla ang mati pagadalan dito balay. Kabaalan mi matapagnaan. Awanan yaman na, Jen. Napigsa ti darang ti init. Kasi mati anak mo ang mapudutan ni ti init. Nakababain paikit din kan ka. Kan amangan no adamang iparit. Awan, baruak pa yaging gayta. Aywan, kumusta ni Beverly akasinsin mo? Nakiasawa ka din? Ay, saan pa nangatulat ti standard ay akasinsin ko. Iso ang mabakatan sa nabalasang. Padahasag tunga ng surungkaran, lumadaan na kitingon daway. Katsapay ko ma, pati naktumanan pabainan. Ay, wala. Patsa ka maklaat na dyan makita na ka. Nagdakkel ngamin tinagbaliwam Nakarkaro at imarka. Isa pa nagkunak. At the chance mo, iti kasinsin ko. Apa yan insan? Kanayon mo tan makita nga da nakakotse amang itultulod kada kayo iti anak mo. Di mo kunaan nga da nayaw awan asutor mo. Ne insan balaagan ka manan. Agserbi ko man nga adal tinapasamakan ka. Di mon ulitan ti agpaalilaw. Ta mga numasikugan ka manan nga awan amati sikog mo. Ha? Sapay di kotse. Ay nainsan, ang mga nupamarang laang data. Kwa insan. Ni Vincent dayjay. Malagip mo tayo nagtrabaho idi di tabalay da ang kaloskar? Di nga agkursunada kan ka idi? Una. Jak malipatan dayjay. Tanagpuskol ti rupa na anang ipalapal iti ayat na idi kanyak. Idinto taawan mo't ikarkarit na. Sa bali itan ni Vincent insan. Ay na insan, aganad ka. Taamangan nusikati sa rununang arman. Kundi kotse pa'y amang itultulod kada kayo. Sa bagay, agbagay kayo matkit ni ano bilang lang. Talaga adagitay kasken ka as single mom, ti maibagay kan kwana. Ha? Naimbang nga oras mo, Beverly. Ha? Si kani Vincent? Agyaman hak, tama ilasin na kwelaang Beverly. Umay ka kumustahin. Akwa. Umunag ka. Agyaman hak. Pudno gayam timbagan ni insan dyan. Dakkel nga agpaiso tinagbaliwan titsura na. Bimakad ti pamagina. Kan natatari ita, takiminis ti rupa na. Saan akas idi ang nagnisit. Beverly, kumusta ka ngayon? Apay akas tumatan ti marikrik na kita. Tanagkita kami manan kini Vincent. Jak matan mailadawan. Anya di ko na, Vincent? Kumusta ka, kunak? Kastilat tamat kasi iti sigod lat na. Awan nagbaliw. No kasta, baro ka pa'y? When, Beverly? Ngam panagkunak. Kat umada ni siguro ti panangasawa no may kanak itinamnama. Talaga? No kasta, agpadat ang arod Ay, uwan, ada ka kadipay lang iti construction? Uwan. Kaslakastan. Di mo kaya ti construction worker? Si Kamat, di mo ka din panunutan tinaibagakan ka idi. Tanalipatak day dyan. Bunga laang siguro ti kina-immature ko day idi.
Ngam ita, ayusan. Jakon kayat timang pabain iti lalaki nga agaram kanya. Ne, itaman pa nga imalatiw ka dito balay insan. Apay, anyat masapul mo. Awan, insan. Kayat ko lang ti makiin ni storyaken ka. Amok ngamin nga awan ar-aramidam iti kasti nga oras. Itaman pa'y. Agad, anya nga ruti pag-istoryaan tangay. Amom, insan. Sinarungkaran nak ni Vincent idikalman. Kat ay na, nagdakkel matan tinagbaliwan na. Timaer matan iti kastaunay. Sigud mo't anataer. Wan, ngam sabali ti karisma na ita. Ay na, jak maawatan ti bagik. Kasla, adan samutan panagustokan ko na insan. Ha? No kasta? Adan namnaman akan ka, insan. Wan insan. No agaram manan, aklo na kadagosan. Kunak nga ron no agaram idikalman. Ngam saan mat, mabain pa'y siguro. No kasta, kayat mon nga oray saan adi-ada lakas kan ka, insan? Saanan napatagday ta kanyak. Tabumakit akong abalasang. Diyak kayat ti mabakitan. Nala. Sapay la ko mga rod. Tani Vincent, ti lalaki para kan. Hi, Jen. Ha? Ne, si kamot kayang Vincent. Kaslay talamanan ang makita ka dito pagadalan Wen, tama kumikumak ngamin. Saan lang ngamin dito itaen ti pagtrab-trabahwak. At dapat iti sabali ang lugar. Ay, kasta ka di? Aywan, awatam da ito'y pasarabok para ken ka. Ken para itanak mo. Nini, nagadumot na gito yan. Wen, para kada kayo iti anak mo da kita. Vincent, agyaman na ka. Nakasaysaya at kakada kami nga agina. Mababainak pa yun na daduma. Jen, dinak ko makagura Gamjak ngamin mailadawan ti kinaragsak ko. No ta kayo nga agina ti kadwa. Oray no kasano ti banog ko. Mapunas amin no kadwa kayo. Ha? Panagkunak. Inutan amat nagtirignaken ka, Jen. Anya? Apay ngay akanayon nakamatlat nga itulod ni Vincent dito'y balayo, insan. Ururayok nga umay dita balay. Ngam dito'y matbalayo ti kanayon apapanan na. Ay, agdisnudo mat nga rod amang itulod kada kami insan. Agkad-kad ka ano kas dyan? Agpilit mat ngamin, iso nga awan maramidak. Aklo naman ti agpaiso, insan. Agkursunada ka kin ni Vincent anya. Iso adi mo mapagkadkadan no kas dyan nga itulod da kayo. Ha? Di mo kumamot ng agawan kanya Taam mo mat asyak ti mo na nga inaram na idi. Jack mat agagawan ni Vincent kan kainsan. Di ka laag nakamatan itinapasama kan kainsan. Agbalin kumamot ng eleksyon kan ka ti panagsikog mo abalasang. Jack la impagarop. Engineer mat gayam ni Vincent. Ay, naimbaglakit din. Ta inistok ko ti FB na. Di adal mat gayam ti loko. Ay na, ad-addan nga agayatakkan ko na iti kastian na doktalak. Ha? Day tiyayan. Rimuaran ni Vincent di tabalay da insan ko. Kamakamak. Masapul ang makasaritak nga umuna. Sakbay ang pumanang. Vincent! Ha? Ne, si kamot kayang Beverly. Sika, manon nga aldaw adi ka pimasyar di tabalay. Kano ka nga umay? Taada na pati nga ibagakan ka, Vincent. Kat no bilang planom ti agaram manan, saan kan apaayon? Aklunan kan adagos. Ha? Lading ita, Beverly. Ngam ni Jen akasinsin mon tayo ayatan. Anya? Ngam, di matsyakti mo na nga inaram mo, idi? Idi da ita, Beverly. Sa balitan. Kayat mo ni Jen? Nga uray disgrasyada? Oray niya pa'y tinapalabas ti kasinsin mo. Maklong ko. Kastamot ta ni tanak na. Nakasaganak amang ipatag kas pudpudno nga anak ko. Anya? Jen? Ha? Jen, please.
Di na ko manliklikan. Pang-asim. Ay, pasensya kan, Vincent. Ngam, jak kaya taguraan nak ti kasinsin ko gapo iti panagdatdaton mo kanyak. Iso asar dengam ko man ti panag-araram mo kanyak. Saan ako manugot, Jen? Amok ngay eton nakman. Ikanta ko matigundaw iti bagita nga agin nayat. Ngam, Vincent, ni Beverly. Ti bagim ko mati panunutom, Jen. Ti pakaragsakam. Di mon pampanunutom ti sabali at ako. Ay eton ka, Jen. Please. Ayaton na kumamat. Vincent, saan na ka maikarikan ka? Panagnakakin ka ti kinapudno ti panagayat ko, Jen. Babaan ti panangikalay sakin ka. Ikarik, ipatig ko mo ti anak mo, akas iti panangipatig ko kin ka. Ay, nakababain man. Ala, aklunan kan. Gaputan na laos mo ti panagayat ko kan ka, Vincent. Oh, agyaman Jen. Insan, pasensya kan ha. Awan intensyon ko amang pasakit kan ka. Ala, awan kanyak day jay, insan. Naawat kong tigasat ko. Maawatan ka. Ah? Nukasta? Saan na ko nakagura, insan? Saanan, insan? Maawatan ka kunakmat. Ay, mabit lang. Umawawag ni Simon. Hello, love. Okay. Umayak ka, Dagos. Bye. Ni, sino di inawagam iti love, insan? Nobyok mat insan. Adan nobyok. Ay, kamaudyanan na. Nakaurayak mat lang ang itipadak a professional a nagaram kanyak. Iso nga inaklon ko, Adagosan. Ay, kastaya. Isong matlakas la inspired ka ita, ah? Kan madlaw a blooming ka, insan. Gagangay ti in love, insan. Agyaman iti panang ikasar mo iti anak ko. Nga uray saanen, anasinaw abalasang, Vincent Barok. Ay ayatak ni Jen, tatang. Isong awan ti rumba nga pagyamanan nyo. Ala, sapay ko mga rod. Taagbaling kayo anaragsak iti agnanayaw. Nagyaman tatang. Kitawag, at di mo kumabiglaan nga ipanaw dagiti agina, Barok. Tama ikaw akmet. Kailiw ko lakit di tapukok. Di ka madanagan, tatang. Tasaan kami nga umadayo? Kat no agipatakder kami to iti balay mi. Dito'y lugar iyo, ti pagpatakderan mi, tatang. Napnusan maya dayo da Jen kintapo ko yung kada kayo. Ay na. Agyabanak, Barok. Nay, anyat mapaspasamakan ka, Beverly, anak ko. Apay ngagbakbakwar ka. Masiko ka, nanang. Kurt, anyat ko na tinobyom ngay. Agkasar kayon tamasikog kamot gaya mon. Iso ka ni dayjay tay ko nam a profesional. Wala nang ngamdinak mabalin nga ikasal. Takasado mat gayam tawanan bain a lalaki. Anya? Di na imbagbag ang adagayam asawa kan anak na. Anya? Katidakas, naamon ti asawa na ti may papaniti relasyon mi. Iso asinina akong tiyawanan bain. Inalilaw nakday dyan lalaki. Kasanong arod daytan, anak ko. Aga nakakabalasang nanang. Maminsan, narigat tagin dadalos kan mang tagibasit iti pada a tao. Tanag kibaltang agbal latagtukan ka dagiti madi nga insaw-sawang mo. Alagagayam ditaan dinagpatinggaan dayta nga istorya, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring.
Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo ni Apo Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Hello everyone, naimbag nga oras yumanan. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Sakbay ti barumanan nga episode iti drama tayo. Nabaraman pa ya kablaaw kada Paulina Galileo dita Gimba, Nueva Ecija. Elma Rodrigo dita Taiwan from Pangasinan. Kani Joey Valentino. Kaya titayin nga ruden denggan ti episode 366. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Froilan, si kaman mo timang ipacheck up iti anak ta. Ne, apesyak tiboon mo. Kat, follow up na nga rod ita. Masapo lang maipacheck up. Tapna mo tayo no, gumatang tayo pa iti agas na wano saanan. Apesyak tiboon mo kat sikat ti babae. Sikat ti ina. Gaputa siyak tina, siya kakanayunan. Apay ngay, sungsungbat kayo manan, nanang, tatang, apa kayo manan. Panawon da kami dito, Regina. Di ka makibibiyang iti saritaan dagiti nataengan. Nawatam? Wan tatang, panawak nga rudan. At trabaho kita. Diyak masango ti mangipacheck up iti daytang ubing. No agsasao ka, kaslasaan mo nga anak ni Regina ah. Basol mo, no apay akas ta tinagbanagan ti anak ta. No apay nga da diferensya na. Apay asyak ti pabasulam. No anya nga min tinararamid mo iti masigog ka ah. Tap na ibagakkan ka, jak nagayatan ti kasta nagbanagan ta anak ta. Di mo kumamot ipabasol kanyak ah? No apay nga ubing-ubing ta anak ta? Panahon da kayo. Sikan ti makamo ang ipacheck up iti anak ta, tagtrabaho kita. Itang nga ti follow up check up ti anak ta. Ibagamkat nga da trabaho mon, anya kamutan, Froilan? Naimbag man, tanakaumay ka, Froilan. Pasensya kan, no naladawak, Ma'am Erlinda. Okay lang, tinapatag, nakaumay ka. Di na ko nawagan iti ma'am, tasanan asyak ti boss mo. Erlinda ko namlatan. Kasla balasang kayo latay ti kasta alangayo. Talaga abalasang akpay. Sa anakpay anak ki asawa. Sika nga ay, amangan no nang asawa kamatan. Wano adamatan anak mo. Awan pa'y nga ron. Kasta ka di. Anyat amom ngay, amangan nudatati na ito ding para ititunggal maysa. Kan awan mo't dakas na no bilang laang. Saan ka di? Sa bagay mo't kit di Erlinda. Ni, apay nga gimimpake ka, Froilan. Umanaw ako niti dayto balay. Agsinatan mayta. Makauma ti kastoy abiyag. Kat kasano nga rudan ti anak tangay? Asino ti kadwa ka mga sikasukan ko na? Kabailam dayta. May salaang met anak ta. Di ka man nagdardarasudos si ka, Froilan? Saan na mabalin na panawan na kami iti anak ta? Nang runakat kasi ti kasasaad na. Basta pumanaw akon. Ikanta pa'y man iti ispis ti bagbagita, mayta. Dakal mo't gam ti balay mo dito yung lugar yo, Erlinda. Huwag mo't ngamin. Dito iti salas. No kayat mo ti agbuya iti TV, agbuya ka lang. Pagturuga ngay. Iti silad ko, ano kayat mo? Okay lang king ka? Wala, agayan ayat tabutan. Agyaman na ka. Agyaman na ta inayat na, Erlinda. I love you talaga. I love you too, Froilan. Apay akasta tila nga mayta. Kasla da problema. Pinanawan na kami ni Froilan nanang. Jak amuno na panan na. Anya, kaano pa'y? Itay laang. Aging gaita. Siyak ti pabasulan na no apay nga ubing-ubing ti panunot ti anak mi. Ay nagloko mo't tanday jay nga asawam. Kastalat kalaka na ti panang panaw na kadakayaw. Planok tagtrabaho iti sabali a lugar nanang. Iso ada kayo kumapay lati makaamu iti apo ko yo. Awan sabali apang ibili na kita anak mi. No saan ada kayo.
Itay pa'y adi ka matagtagari dita, apok. Apay, adarikrik na Anyat oras, Lola? Alas 3 na iti malam. Apay aya. Itay agsapa panaw nanang. Maluman, hampay awid suna. Napanan na. Ay, kwa apok. Hansamot ten awiden. Panaw naksan nanang ko. Di nakapinanawan. Masapul lang nga umadayaw, tap nagtrabaho. Iliw ko nanang ko. Anyat kayat mo merienda ta ilutuan ka, apok. Nanang laeng kayat ko, Lola. Anya nga ta numapantalangan gumatang iti ice cream dita Tersena. Ha? Ay, kayat ko ice cream, Lola. Tumakder ka nga rudan. Inta gumatang iti ice cream mo. Sika ka diti ag-apply, miss? Anyat nagan mo? May tatinagan ko, sir. Nice meeting you, Maita. Bagay mo launay ti blouse mo. Ha? Naibagay kan ka ti kasta akawas mo. Agyaman ak, sir. Agtugaw kan, tarugyan ta ti interview. Kasapulan ming agpaiso ti empleyado ita, nang runa pa'y kat adu dagiti customer. Sir, ada ka dinamnama amaawat hak? No, siyak ti damagam. Dakil ti namnama amaawat ka. Takaskan ka, ti kasapulan mi. Sumurot ka kaday, apok. Ay, napapanam, Lola. Iti ayanda Madam Fina. Ay, adamanan labam? Wen, naurnong ka no timurenda. Isong agpalabada manan. Ay, surutak, Lola. Tulong kayo labatap numalpas dagos. Dayta ti kayat ko kan kapok. Nagagat ka unay. Wen tap numalpas dagos. Awan matlaang kay ayam ko dito'y balay. Nalangaraw, agrubwat kan tapno dagos sa malpas taramidan ta. Awid ka di pa'y nanang ko, Lola. Bayagan jak kita nanang ko. Wen, apok, agawid tumatlaang. Lipat naksan nanang ko. Di ka madanagan, adaak mata kaduam. Saan ka baybayan? Thank you, Lola. Awan anyaman na. Ikararag talaang asapay kumata na saya at ikasasaad na ng kantatang mau. No sa dino man tayanda ita. Kaano nga'y awid da, Lola? Addan tulat ta, apok. Jak lamaw no kaanaw. Hanggang basta, agawid dan tumutlaang. Agyaman na klaunay, tay naklon mo ti ayat ngay datdaton ko. Ay ayaten kalaunay. Ay ayatan kamat unay, Jimmy. Wan gayam, tapnosan ka magastusan iti abang. Agnaid kalangan iti balay. Ay, nakababain matkan ka Kan amangan no adda may mga dagiti padak nga empleyado. Awanan bibiyang dayti dayta. Kan maysa, awan pagpainam, tanaw biya ka matan. Isa mapantay ti boarding house mo, no madamdama, taalain ta dagiti napatagagamit mo. O sige, sikat ti makaam mo, Jimmy. Kan maulin da ito yung aldaw pa nagtrabahom nito ay. Siya kon, ti makaamoy ti kwarta agastusem, Maita. Hello, Maita, anak ko. Hello, Nanang. Kumusta kayo ngay? Ay kun nasaya at latamat Si Kangay, nabayag mo na di ka nagawawid. Ay na, jak pa'y makaawid, Nanang. Sana bale, tanasaya at ikasasaad ko dito eh. Ay nakailiw na kayon ta anak yaw. Nakayulatan di makamukan ko na, Nanang. Jak kaya ta madadahal ti relasyon mi ka ni Jimmy. Isong agtong palaki ti kayat na. Di na ngamin kayat nga agawid dak. No kasta, at damot tan sa bali ka relasyon mo dita. Uy, Nanang, baknang ni Jimmy. Maitid na amin na kayat ko.
No kabalan ni Fräulein tagsapol iti sa bali, kabalak mo ta. Nabakbak ng pay nga adayo nga miso. Ay na anak ko, wag basbasol kayo iti kasta nga raramidan yaw. Urnusan nyo kuman ti bagbagiyaw. Sapay sang kadamag na kayo ti anak yaw. Ay sige tani, hagluto akpa iti kanan mi kini Jimmy. Bye. Ay, Anyangay ko na nanang ko, Lula. Nasayaat ka no ti kasasaad na apok. No may papanmat iti panagawid na. Diyak pa'y masiguradaw no kaanaw. Awan mo tinadakamat na kanyak. Lipat na ko nanang ko. Saanan iliw kanyak. Siyak, iliwak kanyada tatang ko. Bayagan jak suda kita. Awanan patag ko kanyada, Lola. Ay saan? Patpat ganda kadagiti dadakkel mo, apok. Di mo ko mapanunutan ti kastawan. Agyaman naklauna iti regalo maakwintas, Jimmy. Pawanan yaman na. Ahon gaya. Klanok tagbakasyon niya abroad intun sumaruno abulan. Duat ang agbakasyon. Kaano lang hindi nagbakasyon tayo kadagiti kakabsat mo iti Palawan Ita, out of country tamanan? Okay lang. Moment. Sana parikot ti kwarta kanya. Asino nga ro ti kadwata? Ang mga no sumurot man ang dagiti kakabsat mo. Sanan. Duata lang nga mapan. Tapno komportable ka. Buludak man pa itilugan mo, Erlinda. Sa dino ti papanam aya. Mapana kita yung tigayim ko. Buludak tilugan mo Tapno di da ibaga mamirmirahaw ta kijay. Sige, usarum lang. Lugan tan adwa day chay. Ngaman na dama, amangan numagasgasan mati chay. Uwan ka di ka matanagan. Ay wanak tilugan mo. Ay lugan ta. Kunak ko ma. Syakon bagkat linabaam, Lola. Pag tinulungan ta nga roda po. Bakit kan, Lola? Kunada, saan ka no bagkat dagsen ti bakit? Saan mo ta mabalin nga ipabagkat ko kan kata na dagsen? Di mo kabailan. Naimbagal daw yun. Kumusta kayon? Sino kayo? Siyak ni Bernadette, Nana. Nakabakasyon naklaang from abroad. Nasalaw kayo manan, idikal man dito Kasta aya, ma'am. Tulungan kayon amang bagkat iti awit nyo. Tamadlaw amarigatan kayo, Nana. Ay nakababain. Saanan, ma'am? Alakit din. Basta tulungan kayo, Nana. Pasensyakan dito'y balay may, ma'am. Daan una yun. Marmarga ay pa yan, Kan narukupon ti kayo adiding na. Ay, kapilaang ti may pasangukan ka, ma'am. Okay lang, Nana. Awan problema iti dayta. No kasta, dudwa kayo lang iti ampukom agnanaid ito, Wen, ma'am. Pinanawan dagiti naganak na to'y apukok. Sa dino nga yan, ti ayin dagiti dadakkel na. Ti ama na, jak amo no sa dino tayan nan. Damag ko nga da kanon sa bali nga asawa na. Katimot anak ko nga ina to'y apukok. Nakiasawa mo't lang iti sa bali. Manipod andan sa bali nga asawa da. Di dan nagpakpakita kada kami, ma'am. Agad-adal ka diti apo ko yun, Nana? Saan nga road? Takas tama nga ubing-ubing ti panunot na piman. Kan adayo ti pagadalan dito'y balay may. Ngamuray kastoy ti apukok, nasingpet, natulnog pay. No kasta nga rod, tulungan kayo, Nana. Agsapol tayo iti pagadalan ang mabalin apang yan rolan tayo iti apo ko yun. Kan ipariper tayo matlaang ti balayo. Tulungan na kami iti apukok, madam. Wala na. Nga mabalin ka di, adidak awagan iti ma'am. Bernadette ko na yulatan. Misyon ko ngaming titumulong kadagiti deserving ang matulungan. Akas kumakada kayo. Ay kat pagyamanak launay balasang ko.
Pagadalan nakakanuday siya babae, apok. Kan ipatarimaan na to'y kalapaw ta. Ha? Mapana ko ni eskwela, Lola? Wen, kan saan ton nga agtad-tad ti balay ta? Wow! Pintasan balay ta, Lola? Eskwela ak pa yan. Surat akon papel. Kompleto matanda giti materyales. Mabalinan amarugyan ti renovation, nana. Agyaman naklaunay basan. Kanadapay good news ko kada kayo, nana. Yenrol tayo ni Regina iti pagadalan dagiti kaskan kwa na nga da diferensya na. Ay amangan no dakkel ti mabayadan. Siyak ti makaamo iti mabayadan, nana. Ngam unaan tayo pa'y apatarimaan to'y balayo. Kan, mangipatakder tayon to iti sari-sari istoryo. Tapno saan kayon amapan makilabada. Ay nagsaya at kaunay kada kami. Saan na ka man nga maamunay? Nga madlawan na saya at ti panagpuspusom. Patsyak ngay naramat na ka ti Diyos amang tulong kada kami. Pakaragsakak ti tumulong iti padak at tao, nana. Ni Apo Diyos ti mang subad iti kinaimbag mo kada kami iti apo ko, balasang ko. Lola, nalpasan balayta, pintasan balaytan. Apay ngay sangit ka, Lola. Apok, awan ka numot ni Nanam a Bernadette. Diyan ang tulong ka data. Natay ka numatan. Ha? Apay ngay natay? At dagayam ka no nadagsa na sakit na. Kat nataningan ka no gayam tibiyagnan. Iso apim mo sa yan dyan ang tulong ka data, apok. Ala, natay gayaman. Kaasimat. Wen nga rod. Isugayam nga inwaras nanti kinabak nang nakadatayo ang marigrigat. Tao madanimot gayaman ti apit na. Anay ko, apay kang tungpa ka ngay, Erlinda. Anyat basol ko. Awanan ka itipain. Kano pa'y aluklukon nak? Ha? Ita niya kumaga po alukwen ka. Nasikogam ni Telma ababaw ng ta. Saan lang aday ta? Adamat gayam anakan asawam sakbay anagam amuta. Nagulbud ka kanyak. Pumanaw ka iti sangwanak. Jak kayat amakita ti panagrup-rupam iti daytoy abalay. Si katay ayatek. Saan ani Telma? Sa dino ayatay ni Telma? Nagtalawan ti babayim. Saan asyak ti pagsaludsudam, tayak amuno sa dino tinapanan na. Saan ka ti amalay tinasaya at asaritaan da ito eh? Saanan ngagbaliw ti pangadan ko. Pumanaw kan, tamangan no anyapay ti maaramid ko kan ka. Tulungan kag lako, Lula. Aramidam kit diti ipaparamid ti maestram, apok. Nalpasan, Lula. Naan kita agman. Na ito'y Ay na. Nalaing kamot gayam, apok. Nalakakagayam amay suraw. Kastamat laang imbaga maestrak, Lula. Laingak kano. Nagsaya atan. Sigurado maragsakan to dagiti dadakkel mo. No maamwanda nga gisi eskwela kan. Asino di balasang inyawid mo, Jimmy? Awanan bibiyang mo. Nada isang put ko balasang ditoy. Tabalay ko na itoy. Anya? Kasanwak nga rudan? Agtalaw kan. Saan ka nakasapulan, Maita? Jimmy, anya ka kadi? Ape pagtalawan nak. Awan ang muka papanak. Pangasim ko mata di mo ramidin ti kastoy kanyak. Awanan mariknak a panagayat paragan ka. Ape kastamot ang tibagbagam. Gapo ka dita nakasarak kan iti adayo na pimpintas ka no bubingam siyak. Imbagmantam mo. Bumakat ka ngaminan, Maita.
Isarugyamon taging bakit ta pumanaw kan. Di mo ipilit ti bagim kanyak. Tasan kan apagan ano? Diyos ko, anya da ito ang napasamak kanyak. Kapilitan agtrabaho akmanan. Tapi napanaw nakmatan ni Jimmy iji palay na. Kunaklano agnanayo na napintas ti biyag ko iti sidong na. Ngamsaan matkayam. Awan laban ko kankwana. Tasaan kami ang nagkasar. Iso amaramid na lata ti kay kayat na. Mayta, anya tararamidam iti dayto a restaurant. Ni, Froilan, si kamat kayam. Dito ti pagtrabaho kita. Si kangay. Kap-apply ko lang. Diyak amo numaawat ako no saan. Ituloy tatag sarita no madamdama. Numalpas ti trabaho ka. Ang mga numakita naktibos ko. Kat ikatanak dito eh. Sige, Mayta. Nagsina kaming kinerlinda. Nailaw anak kami ni Tibabawnan na. Kat nasikugak. Saan ko nga ilimod kan ka? Tapno ang mumti amin. No kasta? Anda na si Kugam? Wen. Ngam nailaw anak lang. Tanabartek kami adwa. Jak matan amo no sa dino tinapanan na. Tawan ti kontak ko kan ko ana. Di mo sinapol? Sinapol ko. Tapang panunutak mati anak ko si Kugna. Ngam saan ko na nakita pa eh. Ay, oray siyak. Insukat nak mo tinubyok iti adayo nga ubing ngam siyak. Narigat hasta sitwasyon ko ita. Diya ka mo. Nukasano amang rugiyak manen. Ay, ti anak ta nga ta. Kumustamat nga tan. Nabayagan na diyak nakitkita ti anak ta. Apay no agawid ta. Agresign ako ni ti trabaho. Agawid takit di. Intakitaan ti anak ta. Adumanan customer, Lola. Wen nga raw dapok. Ala, yawat mo man day tayan ti barbarya. Tawan pagbaryak. Nay, adra tao apok. Siya kun lukat ri daw, Lola. Kumusta, anak ko? Kumusta Regina, anak ko? Ha? Ala! Nanang kantatang! Ada kayo? Ala! Ay na, kailiw da ka una yan, anak ko. Umay ka man tarakupan ka. Nasaya at mo tanagawid kayon. Maragsakan na para itapukok. Tanabayagan na sapsapulan na kayo. Masa siya nakankwa na tunggal damdamagan na kayo. Tamadlaw a kailiw na kayo unayan. Ang man yan, tadiyo man la nalagip mo ta sinarungkaran. Uray na minsan la kuma. Pakawanan da kami kumananang. Agpada kami anailawan ka ni Froilan. Wala na. Nasulisog kami ti awis ti lubong. At nagbabaw min dagiti nagbasulan mi. Kat nakasagana kami amang sulnit iti ado nagkurangan mi, nana. Awan pagkamangan mi. Tanabayagan analako ti balay mi. Awan papanan mi, nanang. Iso ano mabalin. Makipagnaad kami kumakada kayo. Pinapintas yung matan ti balay yo. Wain tada na ayat anang tulong kada kami. Nasyan kada kami, tamo dati kasasaad mi iti apukok. Ngamdak sang gasat, tapim mo sayan day dyan ang tulong kada kami. Nujak pampanunutan ta apukok. Saan kay kumangawatan? Gapo iti panang talikod yu kadkwana. Ngamawan mabalin ko, tabumaketak matan. Jakon maasikaso ti apukok. Iso sige, palubusan kayo nga agnaad diti balay. Ngampang nga asiyo ko ma. Asikaswan nyo anaimbag ti anak yo. Amuyo magti kasasaad na.
agpakpakaasyak kada kayo. Diyo kuman naramidan tinaramid yu iti kalabas. Maasi kayo iti anak yu. Nang runa nawa anak ton, diyo ko mabaybayan ni Regina. Ikarimi nanang. Aramidan mi ti amin tapno makabawi kami kada kayo ni Regina. Wala na. Saan na maulit tinapasamak? Agbalbaliw kami. Sapay la ko matamatakdaran nyo dagita akariyo. Da kayo ti numero 1 amang ipatag iti anak yo. Tada kayo ti dadakkel na. Nang runak at kasjay ti kasasaad na. Kasapulan na ti pamatagyo ang naganak-nakan kwa na. Datayo kumaan naganak ti kang runaan amang ipatag kan mangbayabay kadagiti anak tayo. Taiso datin ti Diyos a bendisyon kan pundasyon amang patibker iti pamilya tayo. Alagagayam ditan tinagpatinggaan day tanga istorya dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan ni Apo Diyos timang tarabay kada tayo amin.